ጥፋት ያለው አንደኛ እንደኔ ሱመያ ናት። ለምን በይ ሱመያ መጀመሪያ ማለት ነው ሰኢዱ አጠገብ ቁጭ ብላ ለምንድን ነው ሌላ ሚስት አግባ ብላ ትማከራለች? እሷ ሴት አይደለችም? ሴት ናት። በሐላል እንደሚፈቅድ ያውቃለሁ። ግን እሷ ያኔ መስከት የኔ ፍላጎቱ እንትን ካለ ግዴታ ነው። ሐላላቸው ይፈቅዳል። እሷ ግን ይፈቅዳል። ግን እሱ ከፈለገ ያግባ እንጂ እሱ ራሱ አግባለሁ ካለ ሴቶች ይሻይሉ ያኔ ያገባል። እሱ ማግባት ይቻላል፣ እስከ 4 ማግባት ይቻላል። ግን አብሮ ቁጭ ብላ እሷ እናቷ አይደለም መቼም ሚስት ናት። አረግ አግባ፣ እንደዚህ አግባ፣ እቺ አታምራትም፣ እቺ ምንድናት? እሷ ሚስት አይደለም። ምን አጥተው ነው እሷ ሱመያ ምስጥራ ሰይዶ ባስተ ስትነ ዱጋ isa dhugaama kun mistira jedhama. Mistiraan jedhama kun dhiira waan ta'eef homaa rakkoo hin qabu. Yoo ilma isaa argate maal rakkoo qaba? Amma isa dhugaa rabbii kan inni ilma dhiiraa badheedhaaf argatee fi isa jalaa deemuu barbaadde inni aayyuu fuudhee sinan aarsinee jette Sumayyaan mistira Sa'idoo guyyaa meeqaan hin baasa jechaa turte. Har'a garuu gadi baastee maal jette isiniif fakkaata? Inni aayyuu fuudhee sinan aarsinee isa as keessatti ilma dhiiraa diqaalaa argate osoo nikaan hidhannee argatetu na aarsee jette. Isa kanarratti yaada wayii qabna ture manaa fi goddanyaatti yes. እስቲ የሆነ ነገር ልጠይቅሽ አንቺ ሱመያ ማለት ነው ትላንትና ምን ያለች ታውቃለሽ? የሰኢዶ ምስጢር አወጣለሁ እያለች ነበር በስንት ቀን ማለት ነው። ከዛ ትላንትና ምን አወጣሽ ታውቃለሽ? ሰኢዶ እኮ ሌላ ሴት ጋር ኒካህ ሳይደረግ የሆነ ልጅ ወልዶ ነበር። ያኒ ወንድ ልጅ አግኝቶ ነበር። የአዩ ነገር አላናደደኝም። የተናደድኩት አሁን ወይኔ ማርፈቅያ ይሄ ልጁ የመን ውስጥ ያለው ልጁ ያገኘው ካላኒካ ያገኘው እሱ ነው አስናደደኝ። የሰኢዶ ምስጢር ይሄ ነው ብላ አወጣች። አሁን ይሄ ምስጢር ይባላል? ምን ይመስልሻል አንቺ? እስቲ አማርኛ ገብቶሻል? ግን እሺ ምስጢር እሷ ይሄ ለእሷ ምስጢሯ ነው ሆኖ የተታያት ለጊዜው ለዕለቱ የሴት ልጅ ስሜት ነው የተሰማ ማለት ነው። እና ለሱ ሐራም ሊሆንበት ይችላል። ይሄን ነገር ድምፅሽ አይተሰማም። ለሐላል ማለት ነበረበት ማለት ነው። እሱማ ነው። ግን ሴት ልጅ ከሆነ ትንሽ ያኔ ሸመቀቃል። ወንድ ልጅ ደግሞ እንደዛ ያኔ ብዙ ምስጢር አይባልም። ብቻ ለኋላ ያኔ እሷ አስተሳሰቧ እንደዛ ነው። ግን እሷ አስተሳሰቧ ይሄ ለሱ ነውር የሚሆንበት ምክንያት የለም። አንደኛው ወንድ ልጅ ነው። ሁለተኛ ሴት ልጅ እኮ ተጽዕኖ ይፈጥርባታል ማለት ነው። እና በቃ የሚዲያ ሰው መቼም የሚያየውን ታውቂያለሽ። የሆነ ነገር ታውቂያለሽ። ግን አሁን እቺ ሱመያ መጀመሪያ አልሰማችም። መጀመሪያ ይሄ ነገር ሰምተዋል አልሰማችም መሰለኝ። አሁን እሷና ሰኢዶ የተጣሉ ጊዜ እንደዛ ነው። ሰኢዶ ሌላ ጋም ልጁ ማለ ምን ያኔ የሰው ወሬ ታውቂያለሽ እኮ ሰው ሲጣል ብዙ ነገር ነው የሚመጣ። አሁን እቺ ሱመያ መጀመሪያ አልሰማችም። አሁን ሰማች። ሰኢዶ ይሄ ያደርጋል ብላ መጀመሪያ እኔ እንጃ። ግን ታውቃለች ማለት ነው ታምነዋለች በጣም ያኔ እንደዛ ነገር ከባድ ነገር ነው። ሁለተኛ ሰው ማማከር ነበረበት። ያም ከሆነ ይሄ ለሱ ያኔ እንትን የሚያካብድ ነገር እንትን የለውም ማለት ነው። እሱ አሁን ሚስጥር ለሱ ሚስጥር አይደለም፣ ለሷ ነው ሚስጥር የሆነባት ማለት ነው። ያኔ ስላላወቀችው እሺ። አሁን የተረዳችው እሱ ፊት አልተረዳችው። አይ መጀመሪያ እሷ ምስጥር ነው ሰኢዶ ምስጥር አለ ስትላት ጊዜ እኮ ከባድ ምስጥር ጠብቀን ነበር። አሁን እሷ ግን እቺ ምስጥር ነው ብላ ይዛ ትዞራለች። አረ ይሄ ትክክል አይደለም። ወደ ምን ይባላል? ወደ ትዳርስ ተመለሽ ሱመያ። እባክሽ እስቲ የኛ ቪዲዮ ሼር አድርጉና ለሱመያ አዳርሱ። ይሄ መልእክት ትዳመጥ መቼ በአማርኛ አማርፍ የለ ይሰዱጋ ባኤ ነማ ቆፈልቺሳ ሱመያን አፋን ኦሮሞ ዋን ሂንቤኔ ፊ afaan amaariffaatiin dhaamsa kana dabarsaa fi jirra. Dhiifama irraa hordoftoota keenya salaam illee hin dhageenye. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu jecha
Amaariffa kana baay'ee siin dandeenyu. Dhugaa Sumayyaa ilaallee kaleessa jechuudha qalbii nu cabsite maali jennaan. Akkuma duraanuu waliin beeknu viidiyoo isii irratti yeroo hedduu mistira Sa'idoo gadi baasaa mistira qaba Sa'idoonii jechaa turte. Innaa mistira yoo jettu waanuma guddaa wayii waan qabdu nutti fakkaate. Isiin immoo asuma deebistee ilma badheedhaa qaba. Isa saniifin aaree kan aayuu caalallee isatu na aarsee tidaarii kiyya keessaa bahuu barbaade jette. Aara tidaarii kee keessaa hin bahini. Isa dhugaa ijoolleen ta'e namoo ijoolleen Oromoo warra Amaaraa fuudhuun keessan dhumti isaa kana fina. Ijoollee Amaaraa fuudhina. Warra Amaaraa kana fuudhina. Warra Amaaraa ka fuudhe namni milkaa'ee hin jiru. Isa dhugaa. Inna aahun anchi Sumayyaayee gara tidaarii keetitti deebi'i. Sa'idoollee homaa irraan balleessitu ilmaan keessantu miidhama malee atis hin miidhamtu. Inni akkasiisin jennaa hunduu waan mariskii isaatiin guddataa. Namni immoo kijii balleessitti buutuu danda'a. Yoo dura hin dhageenye jechuudha. Yoo dura gizee Sa'idoo waliin nagaa qabdan gizee akka gaarii waliin jirtan san yoo mistira isaa kana hin dhageenye ta'e amma erga ittiif inni wal loltanii waa baay'ee sitti himamuu danda'a. Waanuma jiruuf waan hin jirre walitti guurame Sa'idoonis akkanaatii isa akkasiitis hin jechuu danda'an. Innaati oduu kana guurtee walitti daddabalattee mataa kee hin dhukkubsinii tidaarii kee keessaa hin bahinii abbaa manaa keessa ramadaana dhufaa jiru kana kophaa hin soomsisinii yeroo duraanii isa dhugaa hedduu nama hinaafsistan turtanii yeroo ramadaanaa baay'inaan namnillee yeroo hedduu isin biratti faxaraa akka gaariitti waliin dabarsaa turtanii barana garuu akkatti wal dhabaan garagara teessanii dabarsuun kun waan hin taane. Ayyuunis biraa fagaattee jirti. Atillee mooyyuu irraa fagaattee jirta. Hara walitti deebi'aa isiniin jennaa dhaamsa gooti anchi. የመጨረሻ መልእክት አለሽ ለሱመያ? ምን ታሳልፋለሽ እስቲ? ወይ ማርፈኝ ቆንጆ ያኔ በቃ በስነ ስርዓት አስታውሽ የኔዎች ያኔ ለልጆችሽ ማለት ነው ውዴና የልጆችሽን አባት ያኔ ብትታረቂው ደስ ይለኛል ማለት ነው። በቃ አሁን ጥፋተኛ ማን ነው ብለሽ ነው የምታየኝ? እንዳንቺ ማለት ነው። አለፈ አለም ያኔ በሁለታቸው ውስጥ እሷ ለጊዜው እየተሰምቷታል ግን ወደፊት እንግዲህ ሁለቶችን ቢያስተካክሉ ደስ ይለኛል። አሁን በዚህ መካከል እሷም ስሜት የሁለት ልጆች እናት እንደዚህ ወደዚህ እየተንከራተተኝ ነው። ያም ስሜት አንደኛ አለ፣ ሁለተኛ ደግሞ እሷም ተበሳጭታበታለች። እንግዲህ አጥፊ የምትለው እሱ ነው እንዴ እያለች ያለችው ማለት ነው። ግን በዚህ በሁለቱ መካከል እስቲ የምናየው ይሆናል። ጥፋት ያለው አንደኛ እንደኔ ሱመያ ናት። ለምን በይ ሱመያ የሚጀመራ ማለት ነው። ሰኢዶ አጠገብ ቁጭ ብላ ለምንድን ነው ሌላ ሚስት አግባ ብላ ትማከራለች? እሷ ሴት አይደለችም? ሴት ናት። በሐላል እንደሚፈቅድ ያውቃለሁ። ግን እሷ ያኔ መስከት የኔ ፍላጎቱ እንትን ካለ ግዴታ ነው። ሐላላቸው ይፈቅዳል። እሷ ግን ይፈቅዳል። ግን እሱ ከፈለገ ያግባ እንጂ እሱ ራሱ አግባለሁ ካለ ሴቶች ይሻይሉ ያኔ ያገባል። እሱ ማግባት ይቻላል፣ እስከ 4 ማግባት ይቻላል። ግን አብሮ ቁጭ ብላ እሷ እናቷ አይደለም መቼም ሚስት ናት። አረግ አግባ፣ እንደዚህ አግባ፣ እቺ አታምራትም፣ እቺ ምንድናት? እሷ ሚስት አይደለም። ምን አጥቶ ነው እሷ ላይ ምን አጥቶ ነው? ያኔ ናፍቆልቻ ዱጋር ቢያ ማርፈ ባኤም ቤኩ ኦሮሚፋን ሲቲ isa dhugaa nama Sumayyaan rakkoo guddaa qabdi jedhee yaada. Isin dogongora guddaa qabdi jalqabumayyuu yeroo Sa'idoo bira teettee fuudhii araba fuudhii isin tun hin bareeddu tana fuudhii erga fuute tammootiyyuu sirri bareeddu fuudhii naan jettee jechaa ture. Innaa isiin maalumaafin jalqabumayyuu Sa'idoon fuudhi jechuu kana maaltu sii geesse? Macheem abbaan manaa keessan hundi kennaa ni beekna. Yoo abbaan manaa waa'ee fuudhaa dubbatu ni aarra. Ishin jennu yoo fuudhellee akkanumatti fuudhee galaan malee namni kamiinuu fuudhii jedhee namni ammaakkaru hin jiru. Isin garuu ol fuutee fuudhi, tana fuudhi, araba fuudhi, oromoo fuudhi, takkana bareeddu fuudhi jedhaani turte. Har'a immoo erga inni fuudhee akkasii boon hin barbaachisu. Qaldimaafuu abbaa manaa biratti fuudhi jedhanii itti haasofnaan sammuu isaa keessatti seef godha. Jalqabuma balleessitee amma garuu tidaarii kee hin baxaanbaxeen gara mana keetti deebi'isin jechuu barbaanna. Nagaan nuuf tura. Yeroo gaarii nuuf qabaadha. Amaariffallee sitti baxaanbannee jirra. Waan micayyoon ani wajjin dalagu afaan Oromoo hin dandeenyee fi inni akkasii isin jenna hordoftoota keenya nagaan nuuf ta'a.